Keblai pi baru ASHA ketup Khubor jengi ke Don Bosco Media Network. Kimat bekongsan mentah ke sengi Shillong. Rakhi ke office jong senior diary officer ke West Hills ya ke National Milk Day. Ban persya ya ke jing hiar dor using insangye di Marbrep naduk ke at kendai terik naiwing haduk ke South terik nokpra. Keseng samla maulai pelun kampat klet gijing bemik na kejaka the Nyut Martin. Bat let khang ke Environment Coordination Committee bat pulit ya ka khanakuk bepentri kam bean. Bat mentangin pasya ki khobor bakam banyak. Ke office jong senior diary officer ke West Hills mentah ke sengi ke laraki ke National Milk Day ha tingkong jong ke office ha muralong. Ha kini ke sengi ladon langru u MLA uba wailat miki Shilla kum ukong san. Ha bekren ha kini ke sengi uba Shilla uloong bekedut na lor bekelong ke jingbam ke bateye ke met bat ke jingla ban pinmi dun ke longru ke lat ban kamai jakpo. Upiki boro ubalong additional deputy commissioner ke Jawai ha ke jingkren jong u ula kentui kinong terikam lejong bekin pinmi kambun kedut ke balak ban kentiwi ka yok ke kot jongki. Chimi ya kini ki opportunity to em khmat yong i. Tengah ngajam step man wi le ki bru yong i chimi krek gi kini ki kam. Itai ki bru ko na bar ni ki wi ton ki state le ni ki wi wan ki chat bru. Mbem ki wan chini. Le da wan ki chini le tang ki krek mi yok yu bru gi. Tengah e ke jing ro go khro ya pi wa pi tok man pi gi wi yu da wan chkhmat. Nei benta o chim ye ni ka kam. Tang wa han kat te le wa phanai pi am man kat te kat kam ge jing em kam yong i tang chi po wa le ku yi pendap ye jing em kam ye ge du thapo ge district yong i nang em kam so i chi bun tani te dau na pun tu i pi lo nang yai pun khan so cho pi kam wa ne liang ge sarkar le kam de snyao pi i ne liang ge state stang ye ge Meghalaya Milk Mission how ge ni ge mission ke wa ne ge liang ge government to provide pay pi ge interest free loan ku yi pi chim ye gi interest ku aga ki loan ku claim ge interest ku the pi gi masi ku pun biang pi gi jing em kam gi ong pi ta snyao phao chim ye ge ni ge kabu te pen ket em kam ho te he ju i por le di bha de yu i wa ka ni ka plan gi ong i go em ho po juai ni di bha kat wa dang mi is ni nang he te thao yu i wa em ge le per di ka sor juai te mi i u new extend le new pen he di ka ni te dia ni te dau ni liang yong state da chna go skwi kam gani ge unit ko thmi hai tai hai chnong mukla dau da kat ka jing chna to man go dus dang ka te to national project for dairy development ko te go dus dang ni jing chna ni ben tau pen sup ko yo trip ya kani hidut yomi te ju ipor la nga e jing ro bu kro ye phi kinong ri masi kinong supply dut kam jo le department hi wa do ne ge sni njo em yo sniawi le nim jam yo complaini wa em kete ka adulteration le ne kete ka jing pun khle go bon ado ne ke sni njo em yo i kam te complain te ka te to lengba ka jing kre hop ka jing kre bha ka yong phi te nga e ka jing ro wo khro ya ka jing le ka jing kre bha ka yong phi ne ba kam om man ne phi e phi man phi ki te ki wi wa e ka te ka service ka yong phi ne benta wo yo i ya ka te ka met ka phat wo biang rung kat ka chat kana te hai ni po chi buon kis kim ti yara ko ya i likas i da pens nyao i happy kam tam ya ki walia ki masi boda yo iki hati yo nang benmi chi buon ki jingri nakadut bodi ben toy ru yo i ben klan ko ya ka be ka pha yo i man ko ka jing di jing ba bên mi có chỉ muốn khi bang hoa băng
Kakam reps ing kadai kawai ni ki kam be ki brew ha ki than ribhoi ki smart pan rep pat ki bon ru na ki be imjak po naka. Henry hakini kisngi la saki ek jing hiar dor jong using ke bakta ek kamai kaji jongki pada bakren bat ki kaptu kat ni ki nong rep ki baha hapo kshatri jong ka Hill Farmers Union klei thu ba jing hiar dor jong using kam kot satya ya ka jing pelut jongki ha ka por ba ki rep kani ka labo eki ha ka jing du nong bat jing Nakaliang ka Hill Farmers Union boy Rimbong block kalashim ya kasin jam banyerap ekipara nong rep ha ka be day bat ka jing hiar dor palat jong sing da ka bakerpat ekipat nong rep jong kri boy banya snok tilang da ka bapelong ya ka jing sange ban nit di ya ki mar rep shaki yo ki hat nadu ka arp khandai tarik naiwing hadu ka saw tarik unok pra ar hajar arp way Kibu ru ka jingkerpat iki bedon ha ka bor ban kmi bat pet ya kani ka kam khnang bakin la ban beteng ya ka kam rep jong ki Ni nagaliangan jong ka Hill Farmer Union boy mong block. Ni sim ya kene kesenjam ke penengkong. Habede bat using. Namar ba kene ka thain ka dong jengi. Ngai pusan kine kidong rep. Kumta kilawan ut changi kum keseng nong rep. Te abede ba kene jihar do using ni thu ifi kalong kumne. Kum belong menta Kinong rep kilayap saba palat. Hakaba wat kabaiti ne kabay site bay kali kim yo ye. Namar mo sing ulong kumbal lais pa ka adu rus pa Simon kumbulong kayo mentah. Te ngamtip kai ka daw pelong ni kane. Re ngi kum ki kenhun wepek ya ki pai nong rep. Mentah kesin ni hap pada teli pada kene pan pensiau ye kene jengi sak sarkar ban kerpat ru sarkar bakan lei karpang na kabta ni kidong rep je nadu ka arab kunai tarik menta November adu ka sau tarik Desember ni kerpat ya pai no rep ban mitri lang bang pelong kerja strike ha ka bang ni kerpat epi ba pimde mi ikmar pi sakiyo gi hat kumju ro se kudam khamtam hangne haria jong kristen boy lembong te kene kede ke kerpat nagliang jong ka hi format yon rengkat bat ke pai nong rep hi jo ka thain bat kadong ke jingi kuble Keseng samla maulai pelun minta kesngi kalau ong bakaseng kampat klet ye kijing ki bami na ka jakat he nyut hamarten ha maulai mauyong. Habakren ha kinong tho kot kubor hadin kijing ai kijing tho pinken mau yu menteri rangba ka Meghalaya ukonrat ki sangma kani keseng kalau ong bakasorkar kalau thungi kawai ka komiti ban pet ye kani kijing Habakren chikilat pathai kubor uwe ni kinong ilam jong keseng ulaong. Wedi bakamarten noi. Kam chimdei bakakamja Kani tu ipi hadian mengilakkan talak untuk hadian bu Urban Affairs Minister atau Khubor lawan ban yo lawan hiban sakit dari depan ya kecing ke bagi mulai kimat lembaga kemarten. Kani kemat ngan itu ipi ke government lembaga Urban Affairs Department. Bila penmi ya kan notification kepala approve the governor bakal dan ke komiti ke habidai berkani. Kani ke komiti kedai ke kemarten site monitoring committee ke bakal ya minister yang tadi nakaliang ke Urban, nakaliang ke municipal, kasang samla mulai pelun, dekat bagi ni girang pasang kita hak pok melakukan berbar. Timintang ini pai shwa shipor shekijing penbena.
timintang ini pai biang syaki khubor padangsa. Kasing samla maulai pelun minta kasngi kalau ong bakadon kejing kmi lenti bau menteri rangba ukon rat ke sangma un ai Christmas gift ki pai ba nong shong shnong jang ka maulai da ka bapin ken ria no eka ktem CRP na jingking maulai. Uwe ni kinong elam jang ni ken hun ulai thu pa sarkar jilla kadon kejing tmu ban pin ken ria no eka ktem CRP shakawe ni ki south li ki jaka bala ban pin ken ria yaki. Uwe ni kinong elam ulabatai shu bat ong Pihak itu hat-hat itu pernah Agus atau puan bagilik penting delegation puan rekat kedua sang halang fair nak dalam Shillong atau puan kawin kipat itu kedai nak bertaka berkeriak nak ya kenika siap kam nak mulai nama tak tahu kejeng tinggi keram dia puan rumah kejeng dan siap mulai kedai kawin kita tahu mak kebajumi kejeng keluar kejungi mentah nomor satu puan siap mula ai kat asran ba beng no dekat ke bangiwan bermain nak dia mentah ngiwan ban pressure you siap ba unweng no ya ketika si artikam ni nak mulai namar ba kajing ya kadai halo kita kenang rim ke bangang ada keren tim ni dekat ke bami nak kajing kelar kajing siam buang ba ketika kam mentah kalau nak proses kita lai sau jaka ba kita ada identify de shifting ni kan dai hadian berladap ban radap finalize ke jaka dan hadian nang takit sepun kriya ya ketika si artikam nak mulai ngila pressure ke jingsia ya UCM ba lakum nuru udi ban ai Christmas gift ke mulai ada ke papan kriya ya kasi artikam nang kina ko mulai jungi te henry kai ke bau kular sungi kalau ba wa ndamla ban le sinle lun henry long kajing kular nang kalian si artikam lu bila keluar ban mi nang ki te kan dan ke jingmi kalau ba ke balong kendiat balong tikra hi long ban kan kasi artikam long batang sudah setting ya kecaka untuk kini nang kina ko mulai kini ketika remain kita ni nang kalian sama belum apa dia ba kini kasi artikam ko mulai katahi ketika jiwat kita ni Ka judicial inquiry bathokit ikajingsha set yap uba si thank you kadai banya chaprang ong kasing samla maulai pelun hadin kajing ai dorkas si menteri rangba ukonrat ke sangma kinong elam kani kaseng kila ong bakin ngap ikajing sngo jung ki bahaying hasem jong ba thank you ba ka judicial inquiry kadai banya chaprang kani ka kinhun kala ong ba kani ka phang kadang don hakido not bat kijing mujing perkhat jung kinong maulai henry yamanta deban ailat chwa ba ka judicial inquiry kan ya chaprang Abidi bagani ka kies jong iba chiris ya kani ka mat ani thu ipi kani ka dang don be ko ka mat ko ka siam bat ka jimut jing perkhat jong ipai pa nang song jong mulai bat kumju hi jong ka pri nyu trek ibro kowe kani thu ipi abidi bagani ka kies bakaladan ka jing ngilad nakaliang ka jongi ngiladan ka jing kendu bat ka yeng ka sam jong iba chiris dan nakaliang jong ka yeng ka sam hi ngilaya syai bah bat ka yeng ka sam nakaliang sasamplun isu support be ya ka ba ka yeng ka ya nanti abidi bagani ka kies abidi bagani ka kies kani thu ipi kani kadang don mentah ka judicial inquiry ka independent judicial inquiry de habakat bakadang ya ka independent judicial inquiry indem pala ban keren ai ba ka inquiry demar ba kani kalong ba nakaliang jong ka yeng ru hilong ba ai ba ka kani ka inquiry pendap swa ta hadian nang ta kin sipek ka ba mi nang ta indem tem tamalang nakaliang jong ka yeng kila dapong bangin up ya karai jong kani ka judicial inquiry kata ka de ba ka bangin ngiladon ke jing kendu bat nakaliang ke jongiru bat kipai pak nang song jong jela jadi ban syai kani ba ka jing kenja no kamri ba ka kenja henry ka de bangi up ya ke inquiry naman ngihap man suthu ngihap ya kat ba ka yeng imla ban bypass mengi ya ka yeng jongki kat ba kadang dan ka judicial inquiry kadang ka independent inquiry ta kamut kani kemban na ka yeng kila ai kila keren changi bangin up ya kani ka judicial inquiry tengiru ngi up lang ya kata Ka Environment Coordination Committee Elaka Sutnga rungkat bagi bor pulit ka East Janta Hills District ha ka janmit jong ka arpusantrik naiwing arjar arpwe kila let khang ye kawi ka karkhana ko kabadon ha 100 kilo namar bakala turikam bean claim ka jingyo bor Laong baka kerting jong ketiga karkhana kadai ka MSRS retro bat kala turikam claim da yo ya ka consent to establish but consent to operate na ka sarkar Nakaliang ka Environment Coordination Committee kalaythu bahadin ka jingyo jingtip bakatika karkhana kala terikam bean kumta kila pentip syaki pulit bat ha ka jinglet jurip jengki kila lap baki brio hapo katika karkhana kidang yathang bhaya udewyong laong ru bana ka jing thang dewyong kalawan ra ka jing sma jongkal air ka bamla sha
Postrop di lagi arah mah? Ah, postrop di hari ni salah? Ah, itu lene pregato. Jauh pun dah lalu tu. Kakong Angela Rungat kawai ni kidukot janggatma urang lijuki sashisin kalapin sngaw shaki bor sorkar bakalong ke kabe excitement banyo i bat sakhi baka sorkar jilla kapin serwai kapisa dagi klur tingka ban penlong ki festival bapher kum ka cherry blossom kabam wan ra jingmentoi ki patba babon balang ka jilla kalau ongru bakan mentoi ayu ban pen iya ke sap jengki tang shisin chisnem lingba ka festival namar ka syukut tang hakale tamasa klem dala ban kamai jakpo nakasap bakidon. Mot kinong hikai ki hapane mi madan dang sen namar ba da ki pau benai ki kamyo ya ka tulok ka jengki wat haba kila ai ka jeng shakri ban hikai ki khon ki ti jengni. Hendrai hakini kisngi balade pade ngiyoi baka sorkar jela ka perlut put halor ke niga festival ke cherry blossom festival but klemda bo jing berkat ba hato hakane ka kenti menta ngidon kam shisha ya kumpuni ka jing lut put kamtam bangidang chu dep ya ar la jan ars na menta kanika klam ka balakta ay kayo kot jambaro mo ti hoi hakawi kaliang ngidon kam mo ya ka jing lek men jingle risa Hendrai kani ka jingle kemen jingle risa ru ndi ban perkhat na banta jong no ya no lada hakwe ka khti ki don ki priu ki badangya ksan wat ban yo ka bam ka di hayeng ban pechong school kam tam khadam wan ban kan ka khlam ka sarkar ka ade ban pet ban khmi shwai kita ki e ban ba perlut phut hakini ki festival kata ka jingle kemen jingle risa ru jing shisha ni di ben pet ba kata ka jingle kemen ka di ben dening kong ikinong chong snong jong hi mo namar barok ni don ka hok ban tre shitom re ban yo ro ek por chong thai ban le ban ya risa rebun sen ni festival kim ju island bat kim ju play lat yangi ban ya shimbanta pura ban ya yo ek kata ka jing kemen hakane ka por le nga tharai bon ki students ki dang long examen ro te sakawi ru nga tharai ka de ke ek bas musi ban perkhat ba ka sarkar jongi ka mudur ba kini ki festival kide ki eki ban kershan ya ki samla haka jing pen ki sap ki phong ki jongki hendrai nga tharai lada tang laisni haka shisnem ni plela ya ki nong tem nong pot ki nong drojing draw ya ki nong thokot ban pen shaka perthai ka sap ka jongki kalong ka jing event ban ya ki namar ba kani ka ju ka pisa ka tingka ba the hakini hilais ni ka jing shisha la dai ban pendon kami kani ban pet ba baro shi snem ki don ki la ki lenti yakini ki badon kini ki sap bakin kham pen tebet pen bha ya la ki sap ba ru bandon ki chaka ya ki bakin pen i kini ki sap had umta kani ka Shillong bat ki be ki district kim don wat tang ka ta art gallery ba ki tu ki badon sap ki la ban pen i ta ki jing dro kam don tang iwe hall ibarit bakini ki bashna film khasi jentia ki la ban peni kim don tang kachaka ya ki ba Bat da kitu ki khubor ngila poi shaka pokut tat hadu bengindai syambiang khoble shipon